Bapak Sandy. Duit Tangerang. Biyen bakal wis nyawang Bapak Sandy dodok dewek kanok. Gelengan matane ya Allah. Bapak Sandy ya. Mati kiep-kiep pantes kasih dok. Lamun dari wong tua ngomong mah. Diri umpamanya matanya Bapak Sandy kayak damar kawinan sih dok. Bapak Sandy Tangerang. Gelengan sih dok. Matane kaya damar kawinan. Lamun lambe sore. Lambene Kayak apa? kaya kepundukan. Bukan damar kawinan maning. Gua yang ning senengi, gua yang ning bungane. Maksudnya Lamun sun kokok. sing dadi jodoh. Wah. Bapak Sandy. Bos Tangerang. Maksudnya Kelingan ning manis meseme. Sok depan. Kelingan manis gemuyung. Heh, Bengi beli bisa turu. karena Pikiran sun keganggu. Bapak Sandy nya kudu Pancen pemuda gawe hati rindu. Bapak Sandy Tangerang. uangnya menang, tapi gawe kangen sindok iya. Bapak Sandy Apa maning bagus dongol notifikasi di HP nih. Dongol danai, aduh. baka bahasa dana baka bahasa rekening semua sama. Konon, Iya. angguk. Presiden sindok. Bisikan ning ati sun gelem dadi siji. Terus sindok. Wong sayang Ngomong sindok. arep ngomong bliwani. Maka sendok dibeli ngomong. Oleh Bapak Sandy ini ora weruh. Sendok dirasa mendinganan. Bisikan ning ati sun gelem dadi siji. Ngomong sindok. Wong sayang arep ngomong bliwani. Bengi beli bisa turu. Pikiran sun keganggu. Pancen pemuda gawe hati rindu. Bengi bisa turu. Pikiran sun keganggu. Pancen pemuda gawe hati rindu. Gelengan Bapak Sandy. Mama Bisma. Iyan bakal mendelik matane. Ya Allah. Kelingan Dede Bisma. Wong ganteng. Dede Bisma. Wede lah jaringan ceblak bae ora.